Ayike bafethu uNtanzi usevukile ukubonela ubuhlungu obuzwa ingane yakhe uZama. Uyasho uNtanzi utshela uZama ukuthi bekumele abe khona ngesikhathi sakaGadla, esaphila uGadla emshadisa naye, bekumele abe khona ezomvikela. Uyacela kuZama ukuthi ayenze ngendlela afuna ukuyenza ngayo. uNtanzi-ke mina indlela engibona ngayo ufuna ukuvikela isithunzi sakwaNtanzi ngokuthi abulale nangu-ke uBanele, ngoba phela uBanele umlimeze Nkosi yami uZama. Uyayicelela kuNtanzi ukuthi ayenze ngendlela yakhe le nje, angaphazanyiswa. Phethiwe-ke nangu bafethu-ke usemzini laphana kaMagwaza, uze ney'ndaba zokuthi sebazoba nengane angithi noMbongeni, kodwa le ngane lena kumele ibe umntwana kaNokwanda. Nokwanda kumele abe umama wale ngane. uNokwanda kaneme ngalesi simo ngoba uzizwa esaba, uzizwa ethukile, yabona ukuthi hawu yena uye ezoba umama, uyabona. Kodwa-ke sasebuhlungu phela ukuthi yena akakwazi ukuzala esiswini sakhe, ingane nje iphuma nje lapha esiswini sakhe, akakwazi ukwenza inzalo. Ubuhlungu lokho. Ngalena bafethu kuBanele uyaxolisa kumama wakhe, uyaxolisa uba cha kubheda ngempela kubi, uyaxolisa ngale ndlela ade eyiphethe ngayo, uyabona. Manje umama wakhe ubonakala ethukile, yabona, ubonakala nje ephatheke kabuhlungu ngoba phela vele bamdlule enhlungwini, ngoba uyasho uBanele ukuthi ubezama ukuba indoda, ubezama ukuzimela ngoba nakho sezoba umzali, naye bezama ukuba indoda, yingakho beziphethe ngale ndlela kade eziphethe ngayo. Ngiyathemba ukuthi-ke uNtungwane uzomxolela uBanele ngalena-ke. Ngithuke kakhulu ngibona ande ofisini, kodwa-ke umndeni phela vele usesayithini laphana, bayakhuluma nobaba omncane wakhe uMbongeni, yabona. Uyamtshela ukuthi cha, abantu besifazane-ke abavamisanga ukwenza lento eyenziwa uNokwanda mayelana nengane, ngoba phela ngithi uMbongeni uhambe lapha endlini angadlanga isidlo sasekuseni, okusho ukuthi vele bephatheke kabi lento kaNokwanda, yabo, nengane. uWanda uzamile ukusiza, kodwa phela ngoba uyingane okuningi kuyamehlela, akakwazi. Ngalena-ke bafethu kuBanele uyahamba laphana kuMbali uyovalelisa. Ngiyacabanga ukuthi usefuna ukubuyela kuSanele uBanele, yabo, ngoba ezovalelisa nje kuMbali ufuna ukubuyela kuSanele. Hayi, lena indida ngempela, indida ngempela. Kodwa kuMbali-ke Nkosi yami akaneme ngale xolisa kwakhe uBanele, ngoba phela uthe esaxolisa uBanele bamtshela ukuthi cha sekwanele, akahambe uBanele ngoba usethathe okuningi kubo, sebaphuce okuningi, sebafakele ney'nhlungu. Ngalena-ke bafethu odade-ke bayahlangana laphana ngaphandle egcekeni. uNtungelihle uphathele uNokwanda isipho, ungazi-ke sanesipho, ngicabanga ukuthi bekuyimali mhlawumbe yokuthengela umntwana izinto, ngoba phela bekumele abe umama vele womntwana kaMbongeni yena uNokwanda. Kodwa-ke uyasho-ke uNokwanda ukuthi cha, akaphathekile kahle ngenxa yokuthi uthukile ngempela, kodwa futhi nakhona ubezizwe ayisilima ngoba bekumele avele enze uMbongeni ukuthi athathe omunye umfazi. Beqinisile uNtungelihle ngayo uNokwanda, bekumele avele athathe omunye umfazi uMbongeni, ngoba yena cha akakhoni, iyamhlula lento, samhlula isimo lesi. Hhayi, kuxatshenwe-ke laphana kaMagwaza, uMbongeni ukhathele ngabantu abahlebayo, ufuna kukhulunywe nje into icace bha. Uyasho uMbongeni ukuthi cha, ingane ifikile noPhethiwe, le ngane leyo-ke izoba ngeyakaNokwanda ngenkani, uyabona. Azambuza ukuthi bayezwana yini na ukuthi bazobambisana ukukhulisa le ngane. Uyasho uNokwanda ukuthi cha, kulungile, kodwa-ke phela makuthiwa iyafa-ke le ngane lena kuzokwenzakalani, ngoba phela amadlozi anokungavumi-ke vele. Njalo nje uNokwanda makumele ajabule, uNokwanda uyaphazamiseka yena, kufika nje into enesinyama phakathi ezommoshela izinto. Cha, ubuhlungu ngempela uNokwanda, ngoba noPhethiwe uyasho ukuthi uyathuka laphana ukuthi hawu, ingempela kanti kanjani, ngoba phela yena bekumele anikeze uNokwanda ingane, kodwa manje uNokwanda ngoba ekanjena, ngicabanga mhlawumbe isikhwele akaphathekile kahle ukuthi le ngane ize yaba ukuthi izala uMbongeni noPhethiwe, ngoba phela uyena kade eyiphusha le ndaba, kodwa manje akasayizwa, iyamhlula. uBanele-ke ubuyelile lapha ekhaya kaMagwaza, ushise ikhandlela, ufuna ukubuyela ekhaya, bekhuluma nabonjinji.
ethi ufuna ukubuyela ekhaya, yabona. Kodwa ingane yakhe le esezozalwa ucela ukuthi ivikeleke leyo ngane leyo-ke. Uyazi ukuthi umoshile, ubhedile futhi ufuna ukulungisa amaphutha akhe, kodwa uyacela kwabonjinji ukuthi benze isiqiniseko sokuthi bambuyisele ekhaya ngoba usekulungele ukubuya ekhaya, yabo. Ngalena-ke hhayi cha, kunecebo laphana kwaNtanzi ukuthi babulale uBanele ngale nto ayenzile kuZama. Banele kumlimeze kuZama, abantu bakaNtanzi abaneme ngahle lento leyo, abaphathekile kahle, badinwe baganweni wabo. uNtanzi-ke uvele wathuma uphinda ukuthi enze lento okumele ayenze, ukuthi afike nje ayombulala, angamoshi isikhathi ambulale. Phinda-ke inkosi yami iyathanda ukuzibulalalela abantu, akamfuni-ke vele lahambe khona uBanele, ufuna nje ukuzibulalela yena, ayithathele yena nkosi yami amalimi, ayibulalele yena ngezandla zakhe. Kuthe kunjalo-ke nangoku uZama wafika. Mayefika uZama uyancenga, uyatusa, uyancenga, yabo, ukuthi bangambulali uBanele ngoba ubaba wengane yakhe usengumzali, yabona. Uyacela nje ngempela ukuthi bangamubulali. Bamangele abantu baNtanzi ukuthi hayibo, kutheni lo muntu afike nje ngesigangeni nje azositshela ukuthi angabulawa uBanele ngoba phela uye uBanele omzwise ubuhlungu, uye omshiyile, uye obelokhe emkhalisa. uNtanzi-ke waseyayibona lento ukuthi cha, indodakazi yakhe ilimele, komele kwenzeke something ukuthi babulale uBanele. Hey.